Ye jawab Nkanda. Opo. Aku. Nyampe. Oye jawab Mboko. Oye jawab Unyagbo. Oye jawab Mbombo. Oye jawab jawab Ida. Oye jawab Itia. Agar orang mereka faham mufo, faham kan mufo kan nyaro bukur mufo cara mereka faham. Oh jawab apa? Oye jawab Itia apa? Oye jawab Itia apa? Oye jawab ikot. Ofum. Mong. Obat. Oye jawab Senago. Oye jawab apa? Oye jawab Oye jawab Bebon. Oye Oje baro effort. Oje baro effort. Kalabang. Oje baro Kubara quoi? Oje baro ila.